Amelani akusatsheli phela ama-taxi operators ase-Witbank angithathela imoto angifuna u-3,000 leso sikhathi mina bengahayikhiseli le 20 rand yokuthi njengoba lo muntu ngimthatha lapha ngasenkangala angithi ka-right inkangala on the left semabhayisikilini mawundlula irobot angithi usuke downtown angangilayisha umuntu for i-20 rand ngisuka naye eWitbank ngihamba naye eMiddelburg because I know ukuthi abantu bayikhipha ngisho i-10 rand mina nje bengizilayishelele ngasisi ngoba ubukeka njenge-smooth yasazi smooth it's a well blended vegetable of fruit yeah smoothie leso kithi manje she contains all the proteins all the nutrients the body needs ngangimthathela lokho mina losisi abantu sebathatha imoto bafuna u-3,000 ngiyeza le story mamela udaba lihamba so ngisuke embalenhle obvious ngisahlala eMiddelburg yabo then ngiyadecide ukuthi angifuna ukushaya i-round ngishayela amajita ami-round yazi ngenzani ngithatha ama-out ama-2 ngithi asijikeni la eMiddelburg bekuyi-Saturday bathi kimi mfethu nge-Saturday ngithi sho sijikeni eMtoni ningasabi style sikhona si-grand manifuna iy'ngane zonihlanganisele kaSilamle la ngeliphethe amajita athi ye ari hi kiri ho nithi mina yebo athi alright asilingene mfana silidwadla sibangene shaya imoto hayi sami imali sinayo you understand sinestyle si-right netho yazi ukuthi khona lento ekulahlisa umlilo yabo ifana nalento leyo ukuthi usipane baker uhola grand uyi-afforda yonke into mara manje imanager sekuthola uhlafuna i-red cake kabuhlungu kabi sewuxoshelwa into eyi-affordayo yangibona i-greed ikubamba ngaleso sikhathi sometimes i-last yabo ivele ikubhayizise nje skrilek nayo mase uhamba ama-hearing uzibuza ukuthi mara bengingathenga mos ilodi yonke yama-red cake why bengishaya i-red cake back to the story bengenza umzekelo nje ngibambe esithombeni angibambe hayi sisuke vele ngishaya imoto nami sibambe grill siphume ngegrill sifahle kanjalo egrill wara ayikhona umuntu engifuna ukumbona la egrill thubelisha I think ithubelisha asingene egrill sibona abantu yabo angiphuzi ngiyadrive ngifrustani so I can't drink Middelburg ayifani neMbalenhle is very strict gcwala yonke indawo ama-traffic cop yangibamba futhi even worse besifuna ukuye park avela niyeke mosini eTaliyadi anilinde la after robot maniza ngase police station ngathi ngiza la eMaithayileni or eModel Fontaine uyobaleka ukuthini ngoba i-one way le akunaki ukuthi uzojika yayibona ngisitshela nje ukuthi mina ngiphuze but ngizofakela ama-GT style asingene Witbank masifike Witbank ngithi asindluleni la TT residence bathe ndoda ngithi asivayeni ngilifake einganeni ngishaya ikholi liphuma imama sibona imama sixoxe kube mnandi amtshela vele ngihamba nabantu hawu mfethu asikhuphuki yini namhlanje athi hayi namuhla security tight angazi kusho kwacima kwaba ne-incident abasawufuna ama-visitors ngithi mina alright athi niyaphi sithi hayi sala eMiddelburg athi manje iplani ngithi abe ngizovana ama yabo ngivana amajita ngifuna ukwa-crowd athi hayi akuna-stress but mandlula please make it a point ukuthi udlula la alright akuna-stress shaya imoto hawu siphuma kahle la khona nje labathengisa khona imoto nje ezimnandi ngiyalikhohlwa le ndiyazi ngiyalikhohlwa le ndiya le moto ezigrand angithi la resident e-TVT mawuphuma nje uthi nalilona ngapha uthi ufike ubambe irobot ujike right angithi undlule kanjalo inkangala nje uyindlulela ngapha yangibamba bese le phambili le kune stop sign after robot futhi stop sign sokhona ngathi kuthengiswa ama motorbike sure mangithi nale linye imama limanzi i-protein shake leya uyabona ukuthi bafake nje ama-whole nut bathi plain yogurt kancane bathi ama-berries bafake ubanana ngithi showcase izinto ezigrand lezi ngiyamngena mamelani yazi ngibhayizaphi angicheki cost mina nje ngibheka ukuthi ismoothie lesi phethe wonke ama-body nutrients umuntu awadingayo angisabuki ukuthi khona abantu eceleni kwenzakalani shuthi manje inqondo yami ayisekho ku-scenario ngibhayiza lapho pick up imama net mangiqeda kulipick up nawo amateksi ayo ekwenzakalani manje yabo sebayema ikwenzakalani fastiri ngivula iwindow wena ngivula iwindow ngithi ikwenzakalani manje sebacova isikhiwe that's the first thing they do all the time bathatha isikhiwe benzelani bazokhona ukukhuluma nawe kahle hayi mabacova isikhiwe sengihliswa imoto driver omunye uyibeke eceleni sengitshelwa ngabo ama-3,000 yabo lento yokuba umzulu iyasiza esikhathini esiningi ngoba awuchashazi makhelwane ngoba uqhashazwa abafana bakomunye umuzi usukuzazi ukuthi nawe uyinsizwa yabona if there's something engakutshela yona ngama-taxi operator ne those people are too smart
shuthi ngathi lento bayipractice before bazoyenza. Mabafika lapha angeke ubathole sebashayisana abayi4 bafuna isikhiyo othatha isikhiyo uthatha isikhiyo, ovula iminyango uvula iminyango, onihlisayo uyanhlisa, okhuluma nani ukhuluma nani. And lo thatha isikhiyo uye kumuntu ozonegotiate nawe, alibele kutshela ukuthi ithi ngikuncengele bona yabo, zama ukuthi kulo 3000 uthole noma u2000, uyasibosa u8 yabo, into kanjalo. So awukwazi ukuthi uthi una 300 siyomenza no 300 280 somshare kanjani, uyangibamba. So they are well organized. Futhi manje lento yabo vele intelligence, ubugebengu intelligence le, because it seems like they have mastered the routine behind ukuthi benza abantu bakhona ukukhipha imali mabaphuca ikhiyo, uyangibamba. Mamela athatha isikhiyo lomjita vele imbidane nje isiphithiphithi, you understand. Thatha isikhiyo ngithi ngiyalwa ngivele ngibanjwe abanye abayi2, umunye ngibambeka left omunye ngibambeka right. Ngisho ukuthi yabo lento kuba insizwa yasebenza ke manje. Wenzani wenzani nithi nenzama ukwenzani? Ehle umngane wami uyi1, excuse me, make ehle umngane wami uyi1 athe enazositshela nini bathi futhek wena drive wena sikhuluma nawe, sikhuluma no drive yabo. Futhi manje mhlambe bebazitshela ukuthi passenger aningibuzi ngani ukuthi isikuphi smooth leso sikhathi. Ismoothie vele sehle, ngithi hayibo mama sivele sehle smoothie, sibuyele ku hiking spot sihike omunye umjita. Net masithi siyagibela babambe lo mjita futhi ngithi hayi man yini ngathi basebenzana nabo Cherry. Yabona lapha I'm still confused till this day, because ngimile lapha sinegotiate ukubuya kwezikhiyo zemoto yami, mhlambe bathathela abantu abawu4, so lokho hayikha lo gelo yi1 excuse me, so lokho hayikha lo gelo yi1, kodwa mhlambe bathathela abantu abawu4 imoto. So angisatholi or lo gelo usebenza naye or naye she's stupid enough to think ukuthi mina ngizohayikha la and ngenkana ngeke ngize ngisuke. Kodwa ke mabangibamba kule lesitolo samabike la ngapha kunestrati, le moto bazifolisa lapha, so that wena oqhamuka ngapha downtown ungaboni lutho wena. Bathathele linye time le Audi shoot manje ligibele nomunye weoperator, maligibele nalomunye weoperator athuthuthu shaya imoto lomjita phakamisa ihandbrake, nayo imoto lapha seyishaya iburn out lapha iyadrifta. Wenzani wena nja uzama ukwenzani? Vele bavikisa ubaba omdala ngempama, imkufefe nje bafana nyana sebavikisa umuntu omdala ngema. Wenzani sizokushaya. Mina sengimena le ndoda egcoka ijizi le chips lethatha ikhiwe yabo. Yengayo ichips idliwa kangaka, banama menaza abantu bekhosi. Hayi ngiyadlala nina ni right, mina phela mina nansi right, ngilwa nalo yawo wathatha ikhiwe hayi nani yabo. Hayi sengimena lo muntu wekhosi la athi mina manje uthi wenza njani? Ngithi uthi ngenza njani? Ngithi mina hayi uzonginika ikhiyo zami wena, mina ngizohamba. Ngizokunika lo 20 rand lo muntu bekade ezonginika wona, ngoba phela mina bengamahekiseli imali. Bengamahekisa ngoba umuntu wesifazane ngenzela isafety yabo. Bathi awuzene itori. Kukumanje ugibeza abantu abayi2, ngithi mara niyabona labantu ngihamba nabo everywhere. Bangani bami laba sisuka sonke embalenhle, sisuka sonke sekhunda. Ayisizwe kahle le ndaba yakhe asoko yokhuluma nomunye. Emfowethu angazi kwasho kwacima kwavutha buyi. Athi mfowethu shoot nakulo 3000 vele no 2000 awunayo. Ngithi yebo banginawo mina 2000 yabona. Athi ashuthi imoto uzoyilanda erank, and erank uzoyikhipha ngo5000 yabona. Uma bangitshela ukuthi manje vele uzoyilanda erank imoto kanjani, uzoyilanda erank uzokhipha le mali esikutshela yona, ngiyacala ngiyaphenika yabo ukuthi yona inkana ispani yabo. Leso sikhathi ku accounting namalini I think bena 2.5. Ngithi mina imali enginayo 900. Bathe lo mjita wechips, ngithi mamela kinonke manje la mangathi mina ngikhombisene ama bank balance akekho umuntu one 3000, so nithi mina ngiyithatha athi omunye lokhu ngathi kuyadelela. Ngithi awungathi lokhu mfethu, angibizi ngesabizwana, angibizi ngesabizwana mfowami, ngoba izabizwana ziningi yabo. Mina ngeke ngokubize ngazo, ngizosebenza mina isabizwana. Athi inhletlo mfana lo ucabanga ukuthi ubani yabo. Le A1 engivana nayo ithi azi ukuthini, ihlisa umoya Brian yabo, relax
yabo manje ngathi seziya happen yabo. Kufika omunye utimer lapha, makufika lo timer ngimazi or uchairman waserenkini yabo. Sure. Imphathi kwashe kwacima yabo. Sefuna ngishiya imoto lapha ngasenkangala. Ngibuyele back to downtown ku ATM lapha ngase KFC ngiwithdraw imali. Ngithi kune complex nyana ngapha. I-ATM ikhona ngapha this side ngase KFC mawuncela kuma parking lot sengiyalapha. Yabona shit manje ngimnyama ne mara yabo indlela ebengithukuthele ngayo ayangicabanga bengigrey. Hayi ngihambe yimi lo hambiyani yokwenzani manje ngikhipha imali lemvula ngithile leso umuntu sengathi uyafoma manje. Yimi lo ngiyokhipha imali ngifike vele ngikhipha 1000 thatha iclipper ngilifake ngapha ngifake 900 ngapha. Ngizitshelile manje ukuthi manje angisakhulumi namuntu ngifuna lo phethe iKiyo zemoto yami. Mangikuthi kanjani vele ngixabana naye yabo sengizidelile vele ukuthi for seke ngabe bangishaya mara yena lo funa vele ngimkhipha izinyori ngimvalile. Angibuyele lapha. Hayi into nje ngaba u30 minutes ukusuka lapho kuyele siphinde sijike mhlawumbe u15 yabo. Masibuya ngiqonde kuyena. Hawu no sisimuntu samile la sisa hiker basabathathela abantu imoto abo le ngane le yangicika leya so ukuthi umuntu wesifazana akashaywa befuna nje ngimshaya ngenhlanakele uma umuntu wesifazana akashaywa shala umuntu wesifazana ngibamba hayi la shala. Alright, back to the story. Angifike vele ngiqandele umjida ngomdonsa ngesandla ngikusho ekhosi izwakala la akusho khambani ngibamba naye imali yakhe ngimnike 9 clip yabo mangathi ubala imali ngibambe lesandla esineski yabona plan ngitsho imali khona ngithi athi sharp ngithi isikhiwe sami akhipha isikhiwe ngithi nayi imali obvious imali uzoyibamba ngo left or ngo right whichever hand la ngaphethanga khona ukhiya ngithi makabamba imali ngalesi sinye isandla ngibambe lesi esinesikhiwe la ngimbambe la ngiphathe ikhiwe athi manje uzithatha ngenkani ngithi angizithathi ngenkani ngithi nginikile lento ifunayo ngithi kusemajida asivayini yabo. Singene emotweni start yani imoto ngivula amawindi shoot manje abuyele kulomphathi lo ngicabanga ukuthi ushemen athi bangani bakho labo wawuthatha imali encane kanje yenina ngivula iwindow ngathi wena baba wena mfokazi wena ngozothi yenina wena nami ngiyindoda la ngihlala khona na windoda kakho fusek faka u1 wathi hayi siyabaleka noma kubaleka seziyahleka ibrother ukuthi ntwana ovukulaka nje ngithi lezi ngithatha kancane lapha yabo suke ebaleke mina nawe yazi nawe ngiyisabsela nabe hayi ngazokutshela lapha ngifana nabantu basesowethu everywhere labafika khona yazi ngisuka ezona mina wazongitshela thina siyabashaya abasemsodra siyabashaya sibavala amehla libathi mina ngize calling ngestimela mshaya kunjalo angakholwa futhi asikho lapha sibuyele estoreni hayi ngishaya imoto ne ngikhombe eMiddelburg 900 gone asuke hayi fike eMiddelburg ngetown eCBD masifike eCBD aphela isimuti sami vele siyakena ukuthi ngiyeza yabo along the way sibambe all road vele ngimtshele kusema masho athi ukuphi ngithi angiyeza ngidlule all road athi mfethu kunini uthi useWitbank ngithi awungafi sengifikile yabo sho mtshela ngithi angizondlula etown athi avele ngisedrobheni ngithi okay ngizondlula ngopick up hayi masifika singena elo kanjani siShoprite sifuna utshwala phela maye khanda lezo singene emall futhi akusimall man le Shoprite lapha ngasendiyeni uyayibona man ngiyayazi but baseMiddelburg ngiyayazi but lapha ngasesontweni lamandiye lapha kuleya mosque ngithi sure hayi mangena nangu naye asawu yini ngathi ukwatile ngithi hayi kusese bangibhayizisa yabo bangithathela imoto into kanje sebangithathela u900 lesa simuti lesa saseMiddelburg sokuthi yazi mawusenkingeni ne awuzicabanga izinto eziright futhi manje lesa smooth ubaba waso uphethe amabheret sho ngibamba uyene vele oshaya task force yilezi futhi manje makuthiwa laba abantu bashaya imoto yemali yilezi ezireactayo lezi azizi zi50 mazi 5 ziright le nhlobo leyo baba athi lo mntwana wangifonelanga khohle ukuthi time aliseWitbank ngithi athi wena kuba ufonele bengizofika lapha libafakela ukushisa mina bengizomtshela nje ukuthi kunabantu abaceda hijack umngane wami kanje undawo napho ngisend location uthi hayi bekuyondiza ama 9mm ngithi mina athi ngithi azokuthini babe
akusana ndaba next time ne. Atshona njalo uma usenkingeni angazo ungangifoneli. And mina ngakukhipha lula nje, lula. Ngithi mina, yabona ke. Angeke ngisayichaza phela leyo ukuthi bengigibeza lesa smoothie se-whole nut. Ngibalekela lokuthi yena i-avocado and berries. Ngithi hayi angisasho. Phela naye waphethe wonke ama-nutrients adingwa umzimba. Nedi nje isokuthi yonke into oqala ukuyitaste. Taste is good because the taste is foreign to your taste buds. Yangibamba? Sure. Hayi, athi kimi nathi azokuthini relax ufunani? Ngithi mina besothenga ibhodlela. Athi ngiyakwazi uphuza ikhonyeka ngithi Kanti leso sikhathi bengizitshelile ukuthi laba abangahamba nabo bathengela noma i-Russian beer. Sengikwatile phela manje. Angene lapha athenga ama-ice, athenge Hennessy, abuye asigaye izinto, uthenge nama yini? Lamanzi. Why ngwakhohlwa? Akusisoda water man. Is it soda water? I think it's soda water. Uthenge wona ama 1 liter i2, uthengele iHennessy nephakethi lama ice atibambala ngithi sho. Athi manje niyapi? Ngithi asiyochile park yabo, asambe. Athi ayasambeni. Hayi. Ngithatha ismoothie sami namajita sambe siyochile park singcebeleke sibe right. Nginyanyiswa ukuthini? Ukuthi ismoothie nje oba sisho ukuthi kube net ngatshela sona ukuthi ekusese kuyabheka. Hayi ngabe kwabheka phezulu lapha. Wabheka phezulu imkhaba lapha egqola iskopo nobuqhopho beyinkomo. Abe yabheka phezulu.